TJ Macapagal, Paula Macapagal, Amalia Macapagal, Nelson Kayanan, Gozom Gilas family, Pineda Kapati family, Lorenzo Elizea and Emmanuel Torres, Attorney Filmer Abrahano, Andrew Maninang, Fernando and Luz Viminda Santiago, Roel Diwa, Archie San Pablo, Christy Yuzon, Danilo Giao, John Benedict and Nina Salonga, Jonathan and Kristan Salonga, Joseph Alfred and Majel Salonga, Jason and Patricia Salonga, Avelina Salonga, Bong and Katrina Lagman, Hercules and Jesus Santiago, Oliver and Grace Lumanog, Marieta Mendoza, Arnel Coronel, Tony and Christy Sanchez, Bong and Zon Bautista, Arthur Rona and Geofe Gosum, Rolly and Betty Flores, Sonny and Grace Gaza, JM and Marisa Gaza, Jeramin Gaza, Joy Ment and Miraflor Navarro, Jaime and Pines Gozum, Boy and Aning Tungul, Aurea Nicdao, Lucio Gozum, Judy Simeon, Ador and Glenda Valencia, Henry and Mirna Reyes, George and Ruth Simeon, Florencia Di Malanta, Santiago and Celi Roque, Linda Sanchez, Junior and Charit Roque, Remedios Mendoza, Father Rustico Cuevas, Tony and Liling Garcia, Tom, Joyce and Obet Mendoza, Con and Jesse Garcia, Paul Gerson Garcia, Sophie Charlize Mendoza, Eileen and Rolly Wahe, B. Cuevas Judy, Syke and Net Judy, Mel and Ann Pablo, Edrin and Rochi Judy, Felix Berto Judy, Dick Sebastian, Jeremy Sebastian, January and George Ricarento, James and Joe April Umandal, Leopoldo Chipe Jr., Rosel Domingo, Lorenzo and Antonina Gozum, Francis and Elena Gozum, Christopher and Milka Gozum, Eugene and Claire Balagtas, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Hilda Perez, Boy and Teresita David, Cherry Cope, Alma and James San Antonio wedding anniversary, Kenneth and Annie Tumbokon, Jonel and Cherry Dakutan, Feli and Hyde Hiamizu, Yoli Yuzon, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Juanito Jaime Jolly, John and Javier David, Beth Santiago, Manuel Epifania, Michael and Marvin Liangco, Michelle Tamondong, Annie King, Melchor Clarita Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Victor Benzi David, King Mariano, Josefina Gaza, Rivera Family, Antonio and Aurora Teng, Justino Fernandez, Ricky David, Nino Jomar Chipe, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Lucy Sunglao, JC, JP and JR Mendoza, Regala Family, Narding and Tirsing Bautista, Glenmar and Evelyn Mendoza, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Jojo and Yoli Yusi, Kevin Angela and Lord Candiala, Rosa Gintu, Ronald and Joan Razon, Lazaro Santiago and family, Ernesto and Eliza Canlas and family, Edna Santiago, Ramir and Claire Rembulat and family, Romano and Elsa Castro and family, Edwin and Maricar Santiago and family, Eric and Jessil Santiago and family, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Christian and Caitlin Gossom and family, Joseph and Janela Santiago and family, Clarissa Gaza, Pablo Gaza and family, David and Alipio and family, Efren and Emily Santiago, Adolfo and Garcia and family, June and Marian Di Malanta, Johnmer and Lea Di Malanta, Antonio and Aurora Teng, Ricardo and Alma Vitug, June and Marian Paule, Doy Mendoza and family, Victor and Remy Gratzer. Para booking birthday dari Rosalie Agabao, Rochelle Marie Chipe, Luis Gabriel Gozum, Africa Tadeo, Luis Gabriel Gozum, Andy Tayag, Clark Andrian Biscocho, Ana Viel Mariano. Para booking kayadwanan dari Mary Grace Mendoza, Eman and Janessa Pineda, Arthur and Rona Gozum, Chopaco Fernandez family, Lopez David family, Katnol Loredo, Majel Salonga, Bong and Marl Guevara, Ian and Darlene Guevara, Daryl Lala and Lucas Guevara, Elmer and Dali Lopez,
Jeffresito Hinco, Rowena Caminan, Alona Parico, Marvin Sharon, Stephanie Marie Ebwen, Mia Gazela Cortez, Elmer Enchery Ocampo, Elene Ocampo, Rico David, Christine Joy Carlos, Edgar Nelson Jr. and Titus Parbo, Al Vitug, Prancer Layug, Tricia Ann David, Zon Bautista, Francel Torno, Nina Bautista, Gerald Bautista, Christine Buwan, Leo Campo, AC Soriano, Edwin Aguilar, Tony Rozon, Jeffrey and Christine Joy David, Christine Dayan Santiago, Aris and Alejandro Coronel, James San Antonio, J. Rose Bautista, Ronel Sapitana, Rosel and Erica Sapitana, Jose Marie David, Ariel and Lolet Malyari, Patrick Arcilla, Arcel and Shangri-La Gilas, Lynn Kiambao, Fernan David, Michelle David, Christian Gozum, Mantazni James, Christian Jerry Evangelista, Jason and Susan Evangelista, Ashley Chia, Rom Day, Princess Serrano, Chloe Tubig. Mother Teresa Coleyo de Zambales, Stephen Ginlet Antenco, Narciso and Leslie Manyalak and family, Marino and Nancy Manyalak and family, Rivera Madlangbayan and family, RV Bonifacio, Precious Ann Santiago, Policarpio Santiago and family, Rose Ann Dantes. Para booking speedy recovery, Aaron Sebastian, Razon Adring and Zenaida Romero, Eduardo Musti, Maria Erica Lapira, Purita Rivera, Emmanuel Canlas, Mary Claire Mendoza, Ines Gosum, George Sonco Jr., Inos Soriano. Para booking kapaldanan dari Queenie Viray, Erlinda Ligayo, Rodolfo Ligayo Jr., Carmelita Coronel, Karen Avera, Michael Flores, Gabriel Flores, Precious Flores, Peña Flor Gozum, Victoria Chamzon, Felix Dizon, Gloria Dizon, Epifania Liangco, Juanito David Jr., Olin Marsh, Pinas Mendoza, Tarsila Magtoto, Maxima Vitug, Catherine and Marinel Fernandez, Eufrasia Valencia, Romeo Cancio, Consuelo Mendoza, Edna Santiago, Remio Candelaria Jr., Adelfa Serrano, Orlando Culala, Joseph Gozum, George Hinco, Teresa Royo, Francel Santiago, Noah Gabriel Morales, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Leonida Sharon, Venedita Amante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao. Gloria Gozum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glendo Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Lito Pintor, Dominador Lapira, Leonilo Venceslay, Orit Hofstein, Nancy Furigay, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Father Ronnie Asuero OFM, Leslie Gabir, Edward and Sharon Manlutak, Agnes Guevara, Mary Ann Muchun, Mary Claire Mendoza, Fitzgerald Kagaligan, Maxine Caballa, Teresita and Francisco Giao. Para po ka rin Kaladwada Ribong, Noel, Edwin Victoria, Guillermo, Jose Rodolfo, Christopher Dave, Pasencia, Faustino, Teodora, Rafael, Maria, Stephen, Pablito, Jose, Salvadora, Mariano, Lucila, Lucia, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Rosalina, Teodolfo, Teresita, Abel Sr. and Jr., Rosita, Jose, Engracia, Pablo, Agustin, Romana, Normita, Gloria, Policarpio, Mario, Nino, Carolina, Honofre, Justina, Corazon, Delfin, Josefina, Fernando, Marciano, Teresita, Gregoria, Rosario, Pedro, Concha, Jesucito Jr., Flora, Rodolfo. Estelito, Cirilo, Pasencia, Narciso, Iluminada, Francisco, Antonia, Maria, Lolita, Lynette, Kervina, Reina, Salvador, Maria, Ricardo, Alfredo, Aurora, Fernando, Josefa, Pedro,
Hermogenes Jr., Avelina, Jesus Sr., Corazon, Claire, Dolores, Santiago, Virginia, Alfredo, Aurora, Carlos, Salome, Gertrudes, Remio, Edilberto, Feliza, Eduardo Roque, Francesca, Benedetto, Maria Martinelli, Rita Ines, Juanito, Cornelio, Gregorio, Maxima, Zoilo, Isabel, Felicidad, Camilo, Elio, Gregoria, Melvin, Jose, Maria Consolacion Gozum, Santiago, Alodia, Belen, Ornaldo, Salvador, Carlos, Benjamin, Francisco, Fernando, Randy, Ignacio, Carlos Melencio, Dionisio, Carmelita, Wendy, Felisa, Marshall, Cesar, Alvina, Camila, Angel Aubrey, Romer, Proserpina, Minencia, Policarpio, Pedro, Benji, Efren, Julio, Juanita, Purita, Anisete, Josephine Serrano, Benjamin, Aurelia, Victor, Maria, Alejandro, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Hambilina, John King, Jesse, Among Popong, Pido, Nuring, Angel, Teodoro, Eulalio, Maria, Jose, Rita Layug, Mojens Rank, 40 Days, Rolando, Ligaya Arceo, 40 Days, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Leonida, Among Jess, Felipe, Chofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jesus, Carolina, Policarpio, Maria, Moises, Jesus III, Maribel, Maria, Chofila, Avelino, Conchita, Albina, Jesusito Jr., Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Consolacion, Michael, Angel, Marita, Santiago, Carmelita, Marcelina, Noel, Takeshi, Efren, Zenaida, Virginia, Felix, Melanio, Roberto, Eduardo, Consolacion, Gregorio, Eli, Rita, Rufino, Andres, Anita, Albertini, Romer Sr., Cosme, Lolita Mendoza, Francisco Santos, Maria Omas, Gretti, Maxima Aurelio, Ernesto, Herbert, at hanggang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na det ang hala ng makaga nakakarela. Hallelujah. Kilagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Hing kapayapanan ng Ginoo manatili kakayungan. Kaluguran kong kapatad, masaya mong makatipon ngayon ting metong familia, anting mikakaluguran, mikakapatad, kaniting malagong hardin ning Birhen ning Fatima. Hanya karampatan po, ing bayo tayo umpisa ning kakatamong misa, bendisyonan tayo, iting heneman po bayo, pasalamat mo po kang Bishop Sok, Brother Sok, na yung minunang migayos kaniting garden at sinduda po rin kamadero ngayon lockdown, mas inayos de para kakatamo po. At yan balo na niyang ayusan miya, ipaintagon po, fiesta na ning Fatima niya, siguro pong makatalagaya para king Fatima. Hanya manalangin tamo po king Diyos, king pamamilatanan ning malugod tamong Indo, na sana bendisyonan nakatamongan at bendisyonan iting malagong hardin, king kayang upaya at ganaka. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, binyeme kaya kami ing sarili mong Indo, ing malugod na Birhen Maria. At minsan pepakit ya karing atlong anak king Fatima. Manasang bendisyonan me iting hardin na mi talaga para kaya. Ing malugong hardin ing Birhen. Bendisyonan mo lang mo naman ding puso daring megobra kaniti at imbalang puso kaya kamingan. Manasang manuklangan ka kaniting hardin, manasang akilala da ka kaniting hardin, manasang akit miya naman ingin dumo, neng mitatagon kami kaniting hardin.
Manasang kalupan na niting hardin, dinan mong legwan ding puso mi, dinan mong legwan ding pamiyabe-yabe mi, at dinan mong legwan ding familia mi. Pakiramdaman mo sana rin panalangin mi, at bendisyonan mi iting malagong hardin. Bendisyonan mi amo naman yung parokya mi. Bendisyonan mi yung balang metong at metong kaya kami. Nan sana yung grasya mo yung akit mi, yasang manuknangan keti, andat mititipon kami at manalangin keting hardin ning Birhen ning Fatima. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Gino pakalulo, Kristo pakalulo, Gino pakalolo. Pangadyan tayo po ngeni ing Bapo Maria kabang bibendisyonan tayo ing kayang hardin. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at syukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ing atyar mo'y Jesus, Indungalang musing ke kake daralung banadwan mo King Dios kekeng kailangan Ave 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 Maria, Ave, Ave, Ave Maria, panalangin miya, bansaming beitan at ding sablang bansa diyan mong kapayapan Ave 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 Maria Ave, Ave, Ave Maria. Ginoo ikay memili king Birhen Maria, man maging indo ning anak mo, Ginoo pakalolo. Ginoo ikay parangalan ning rosaryo ning indo mo, Kristo pakalolo. Ginoo ikay linilong kang Maria, kim pamaglina kang Jesus, Ginoo pakalolo. Ing Dios sa mayupaying tuto, pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alanganga, Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, ipagkalob mo king kekang balayan, ing manatiling kalusugan na kaisipan at katawan. Kambering panalangin ning Nuana Virhen ning Fatima, ban sumaw papmantabe kaya kami, karing kalungkutan na niting biye. Miras na kaya mansana king alanganggang tula ning tutuking biye. Itiadwan mi kilagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Judea, dinatang lakarin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad inganti kanini. Eko malyaring miligtas nung ekayo tanggap circumcision antimoyng adwan ning batas ng Moises. Pablo at Bernabe, mahigpit lang may kibadbaran at may kiyarigo karelo tungkol king pisasabihan ay ti. Inya may pikayari king Pablo ampon ni Bernabe at ding mapilan pang tao Antioquia, kailangan lang munto Jerusalem, ban makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti.
Inyali na kadlo bilang tubod ng iglesia at king pamandalan do, king sakop ng Phoenicia at Samaria, pemalita ro nung makanano lang mga kumberti ring pagano. Itimin niya maragulatula karing sablang kapatid. Inya miras la Jerusalem, matula nung tinggap ng iglesia, antimurin ding apostol at ding makatwa. Pemalitara karela ing sablang depat ning Ginoo karela. Dapat ding mapilan karing talasal pantaya, akayanib kim pangkat daring pariseyo, tinutulla at ngara. Ding pagano kailangan lang tanggap sirkumsisyon, sukat lang iturong tupad king batas ng Moises. Ding apostol at ding makatwa, mipulong la barang suryan iting pisasabyan. Inga mano ning Ginoo, salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, mesaya ko inyang sinabi ra kanako, taraw mon tataking balen ning Ginoo, ulitan taya po. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, taraw mon tataking balen ning Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, taraw mon tatamo king balen ning Ginoo. At ngeni at syuta na makatalakad kilub ding pasbul ning Jerusalem pakibat. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara mon tataking balen ning Ginoo. Iting Jerusalem kanayon ng tangalan, kasanting na, kayos na, king pangalarin na. Karin papuntala ring dayi ning Israel pakibat. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara mon tataking balen ning Ginoo. Antimoing utos king Israel, ban pasalamat king Ginoo. Karin ding ari ning Israel, magluklukan la, ban mukom, karing karelang sasakupan, pakibat. Siya ko niyang sinabi ra kanako, tara mon tataking balen ning Ginoo. Talakad tamo po. Ing Ginoo, manatili kay kayungan, pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Juan. Hi Jesus nga nakaring kayang alagad, ako ing tune tanaman a ubas, at ing iba ko ing mananaman. Pupututane ing balang sanga kung mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, baya pang lalong mamunga. Malinis na kayo ngeni, paulining amanong sinabi ko kaya kayo. Manatili ko kanako at manatili ko kaya kayo. Ing metong asanga makapamunga king sarili na. Makapamungaya mo nung manatili ang makatayd king tanaman a ubas. Nung eko manatili kanako, eko makapamunga. Anti mo ing sanga, makapamunga nung makatayd king tanaman a ubas. Ako ing tanaman a ubas, kayo ring sanga. Ing manatili kanako at ako kaya mamungayang dakal. Uling ayala kayong arapat nanuman nung makakawani ko kanako. Ing manatili kanako, may ngarya king metong asangang miyugse at langiya. Dinganti kaniti kareting sanga titipunan la at yugse king api at madulok la. Nung manatili ko kanako at ding amano ko, manatili la kaya kayo, at wanyo itang nanumang buriyo at may pagkalob kaya kayo. May paligayan niya ingib pa ko, nung mamunga kong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad da kayo. Kapatading may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po
So welcome po kaniting bayo at malagong hardin ning Birhen ning Fatima. Feeling ko nandin bala mo tsuta Portugal. Nung nukar niya pe pakiting Birhen karing atlong anak ka mga lati minsan na panahon at pe pakilala ya karela anting malagong babay ingindo ning ginutang Heso Kristo. So bubukla tayo pong pasibayo iting hardin. Pasalamatan tayo pong maragul Brother Sok, itang Sok, na yung pong may kumpisang mig-ayos kaniting garden. Kay ba't minsan po ring kamadero, kasabi ko la, burideng ayusan nga ra, laki pa pong isipan kanitang fiesta na ning Fatima. May paintagon mo na fiesta na ning Fatima, niyang inayos de, pati ngapon po napon, inayos miya. At ini po, ing linto. At pasalamat mo po kari JC, kari mo ng Poydines. Den kamadero po ilang minayos, kami mo po ing mandilig. Sabi na rin kamadero, rin kontrata na rin ng tanapan keng tulid ng Birhen, ang gala ka nung Biyernes. Malantana la. So manalangin tamo po na misad sa lumwat la rin hanggang tanaman keti. So dakal pong salamat karelangan, karinggang sinaw kaniting hardin. Pasabi ta po rin kamadero, ing biya kong assignment ngeni, potating ko mga lagong tanaman karing hardin yung magdala ko keti, balang nga dagdagan din tanaman keni pong makapadurat. Okay, so muntata mo po kayong ebanghelyo at tanaman mo naman ing amanwanan ng Ginoo. Ako yung tanaman ubas nga na, ikayo ring sanga. Nung eko makatayid ka na ako, kayo mamunga. Naning amanwanan ng Ginoo. Nanong ng sabihan. At andanan ko po niyang mga lati kami, walo kaya pong may kakapatid Sunod-sunod kaya dagol. Potang simbaya ima ko, lalong-lalo na Fiesta San Fernando, tukinakengan. Kay pat may sinib, muntake king feria, makatahid kengan. At metong panabili ng mako kaya kami niya mga lati kami, uling dakalataw kanita, fiesta, lalo na king feria, siksikan, makaya kamakain. Tatayid ko kanako nga na. Alang kakawani, uling istumikawani kayo, mawala kayo, at masakit dakong paintunan. So yung gawin ko po kanita, maski nang malyari, kay bibili paldo imako. Makatalan ko kaya sa maski noya munta, kailan ako nga kakit, doon ay buldit na rin tao, uling siksikan pero kay bibili paldo. Talantok yan kay maski noya munta, makatalan ko kaya. At eko tatabili. Uli na nita, makapunta ko, keng lugar pupunta lana, makasimba ko, pupuntan mila rin aliwan tao, makapagferya kami, kaya binang makumpoy tatang ko, tayid-tayid, alang tatabili. Pala mo makanini po yung panabili na ning Ginoo. Eko tatabili ka na ako nga na. Manatili kong makatayid. Uling nung ikayo mo, siguro, milabas ka. Pero lumwat. Nung makatahid ko ka na ako nga ng Ginoo, manatiling kapayapan ko kaya kayo, manatiling tula ko kaya kayo, manatiling grasya ko kaya kayo, at mamunga kong dakal. At pasalamat ko po, hanggang ngayon makatalanta mo king Ginoo, makatahid da mo king Ginoo. Makananutang tatahid king Ginoo, muna pundili ka pamilatanan niting misa. Tahid-tahid tamo keng misa, hanggang lawot-lawot tamo, hanggang etami kikit. Keng misa, misasan metong tamo, manatili tang makatahid, keng Ginoo, kapamilat na rin panalangin, ding ega na gana, kapamilatan na rin panalangin, ng ginutang Yesu Kristo, kapamilatan na po tang tanggapan tayo, ng ginutang Yesu Kristo. Antitang makatahid kaya at etatabili. At uli na niti, tatanggapan tamo, yung grasyang pong sika ng loob. Pota makyabeta keng pisamban, at itamong tatayid kaya. Potang makipag-ugnayan tamo, karing grupo tamo, karing barkada tamo, antitang tatayid keng Ginoo. Potang manalangin tamo, antitamong tatayid keng Ginoo. At kapamilat ng dareting paralan, tami kakawani kaya, tatanggapan tamo, ing dakal ng grasya. At metong masanting paralan binyan, ano makananutang, milalako pangatayid keng Ginoo. Wapiningin doon na. Balangkay pakit ya kaya katamo, balangkay magmilagro ya kaya katamo, balangkay panamdaman tayo.
Lalako tamo manintay tamo kaya yaduduang ning gamat na. Makatayid tamong parati king Ginoo. Uli na niti manatili tang bisasan metong kapag nasan king puso, metong pangarap, metong diwa king Ginoo at king Dios. So sana po kapamilatanan niting misa, kapamilatan na rin panalangin, kapamilatanan niting hardin, manatili ing pangatayid tamo, hanggang may aliwa tamo, hanggang may kakawani tamo. Metong pong sa tingnan niting COVID, iting milyari kaya katamo. Nandun natin mag-text ka na kung ana, among mayari ni ing EZQ. So rin anak ko, maliswas na lang. Montano ka no king mall, lumol na lang, makanyan. Ako kaya meto nga discovery ko kaya ning kaniting coronavirus. Wapining, etano man pala kailangan deng fast food. Etano man pala kailangan deng mall. Mas manyaman ning lutong baleng babayo ka na ako. Mas manyaman ning miluluklukan taketing mipapagkwentuhan. Mas manyaman ning kayabela ring familia. Kaysa king pupunta ka ring fast food ang pong mall. Ito po yung metong tiro na niting coronavirus kaya katamo. At sana tayo po bibili ta manatili tang makatayid kareting aral niting pandemic na miras kaya katamo. Sana parati tala pong tatalnan tatatabiling pasibayo. Na manyaman pala ing magobrang miyabe-yabe, na manyaman palang manahimik balangkay karing sarili tang kwarto, na manyaman makatayid karing familia, na manyaman makatayid king Ginoo, alang dakal palamuti, alang dakal pasyal, nunay kaya tamo mo makatayid. Sana po papanitilyan tamo iting pangatayid tamo, atin pang coronavirus or alana. Nung papanitilyan tapong mawala iting aral na abalo tamo, then bala mo lang kwenta. Bala mo mig quarantine, bala mo aranasan iting sakit. So sana po kay ba't nanini manatili ang pangatayid tamo, manatili tang misasan metong king Ginoo at king Birhen. Amen. Manalangin tangi ni king Ginoong Dios. Tahimik talang idaw deng sarili tamong intention, deng intention na may banggit po nandin, pati ring intention na rin kaya katamong tutuki keng live streaming, pati po ring sarili tamong panalangin para karing familia tamo, para king metong at metong, at king panalangin ning Birhen para kaya katamongan. Tahimik talang ining idawon at anyaduan king Dios. O Diyos ay pami, bista maning kay tatabili ketalan kaya ka, bista maning kay kakawani kami, ika madalas yakatatabili kaya kami, panintunan mo kami, dadwang may inggamat mo, dadwang may inggamat ning kaya kang indo. Sana mayanda kang panintunan o Ginoo. Sana panamdaman mi king sarili mi na talagang malilili kami't mawawala kami nung ike makatayid kaya ka. Sana kasasawang tatayid kaya kami at ituglong me parati ing biyemi king kaya ka. Hitiadwan mi kilagyo ng Jesus a Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daw, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Oy baming miglalang, ing pangabait ng Kristong kekang anak, lalo na ing pepalablaban ing lugod ning indong birhen keka at pepasulungan ing kayang kabanalan. Manano na sanang ing pangataw ng Kristo pagkaluba na keng sikanan king kekaming kainan. Ikabos na kami karing kekeng kasalanan at gawon mong karapat dapat deting ayin mi keka king lagyo ng Jesus aginumi. Ing ginumanatili a kekayungan, isipan niya at lugaran ng Diyos. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Pupurian da ka pauli ning kalam kabang pibubulayan mila ring kya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi king kapigaganakan king nuwa na Virhen Maria makapasubali ming tula. Ikablas mi ya ing dalit ning kapasalamatan. Emunanong kapag mulalan ing depatan mo mabilugayato, ding sablang likas lahi tikmanda ing degulan ning kekang lugod. Inya balikdan me i Maria, ing mapagkumbaba mong talasuyo, yangat meng maging indo ng Heso Kristo kekang anak at ginumi at alapagligtas ning meto ketawan. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kekaligaya at ngamingan sasabi, O Diyos ay pami, tutukan banal at buriming pakit keka, ing kya kaming kapasalamatan. Darahon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kya kami. Ketambeng ing bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran king karelan tauling hapunan. Kinuaning tinape. Pepasalamat ya keka. Pirasune. At binyene karing kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing ka na kong katawan. Hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Pinyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talangang tipan, amibubo para kaya kayit para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo niya matulad ang pasyaging misteryo ng kasal pantayanan. Yang mebye, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo kayong lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming papa, Florentino kaya kaming obispo, at panalain mila ding kaya kaming miyang obye.
Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulu. Maglapo kaming kapagmulalan, patang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, at ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangang Amen. Kini punting met mga familia, habe-habe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamintuan inglo mo sulip antibanwa mi pamintuan inglo mo ingka kanan mi king Aldo Ibye muke kami king Aldo ngeni amponi patawad muke kami ding salami kekal antiing pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mangaye muke pai sa wulking tukso nune ikabusking marok. Ikabus po kami o Ginoo king sablang marok malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kasopan king kampakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kami talapangabus. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E masaba balikdan din kaya kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilog yan mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alangang ing kapayapan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan, ibiya tayo po yung kapayapan ng Kristo, king metong at metong, kapayapan po kaya kayo. Wala makong siya ka rin. Okay. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan na ningyatu, mapalad tamay tamang mayayawos tanggap king Ginoo. Panalangin da po, ikatyukaring pibale-baleda at bisang tanggap banal na communion.
O Jesus ko, sa salpandayanan ko, kingatyo ka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gate king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulingening pinandit era katanggap king sakramento, humeka mo man spiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at yuwa ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen. Katawan at daing Kristo, pagdala na katasa na kimbi alanganga. Amen. Titak mo po nga kapabalwan, munang dili dakal po salamat kaniting pamitagan niyo, kaniting kafiestana ning Birhen ning Fatima, at pamamindisyon ning kakatamong bayong hardin. At po pong lalo niya, pasalamatan niyo po rin tatang sok, ang poring kamadero. Palakpakan tala po na menkobra kanil. So dakal po salamat kaya kayungan. Kadwa na tita, nung po magbayo ing tiyup ning hangin, mawala ta na keng ECQ, kening akin sining mayo. Pero bala mo pakisabi na pa ning gobernador, at least modified ECQ tapa. Pero po balo na naman kabalduganan niti. Pero magumpisa po next week or ngening Sabado, magumpisa po ngening Sabado, ing misa tamong anticipated mass, Sabadong bengi,
alas 5 ya ning gat panapon. Ene po alas 6. Alas 5 ning gat panapon ing anticipated mass. Kay bat Domingo po, subukan tamo pong mag-adwa pa misa batang esiksikan ketang alas 6. So magmisa tamo pong alas 6 ampo pang alas 9. Teta pa mo pong adwa. And then lon tayo po nung sakaling kailangan pa itang alas 5 ninggat panapon ning Domingo. Okay? Kay bat po keng tutuking Domingo, ding misa tamo po ning Martis ampong Huwebes alas 6 ning abak nala. Martis ampong Huwebes alas 6 ning abak. Eno po live telecast kanita. Deng misang Miyerkules ampong Biyernes ilanamo pong alas 6 ning bengi maka-live streaming lapa. Okay? And then ing misa tamong Sabadong abak nenyamo pong first Saturday keni pong bayong hardin ning Birhen ning Fatima ing misa. So bala mong mumunang Sabadong alas 6 ning abak ing misa po keti. Nung emurin muran keti po ing misa tamo. Kabat detang aliwang Sabado nung payagan da po nung pwede na talaga ko la po kareng misang baryo. Potang pwede na. Okay? So first Saturday mo ing misa ta keti, second, third, fourth, or noting fifth Saturday, karen la pong baryo, nung pwede na karen baryo. Otherwise, kiti pa mo po pisamban, reng misa tamong Sabadong alas 5 ninggat panapon, then Domingong alas 6, alas 9, ay alas 6, alas 9, alas 6, alas 9, and then ita po. Deng binyagan po ang kasal, manay tamo pa pong utos na ning diocese, tapa po balo. So pabalo ko na mo po kaya kayo, no naning patakaran, paluwal na ning kaya katamo arsobispo, ang poing king diocese, ten kanita ko na mo po i-announce. So ngini pa mo po, pasalamat ko kaya kayo, pasalamat aking Diyos, may sadsad tamo, alang may sakit, alang na naman problema, makapamiyata pa pong relief goods. So, pasalamat tamo po King Dios at King Metong at Metong. Okay? Kay patatim pa Metong. Halinon kay. Yeah, deta na pa mo po. So, dakal pong salamat kaya kayungan, kayong panalangin nyo para kanakot King Metong at Metong. Talakad na po para king tauling bendisyon. At para po karing sablatang intention, para karing mialiwatang panalangin, Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at yukya ka, tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman, imbuang ningat siyan mo'y Jesus. San Nicolas de Tolentino, San Juan Nepomuceno, Santiago Apostol, Virgen de los Remedios, Virgen ning Fatima, Santo Cristo del Perdon. Ay ni po yung tauling announcement po. Bukas po agkatanda kong pasibayo. Peki sabi na po ning kaya katamong Santo Papa, ing bukas manalangin tayong pasibayo king Virgen ning Fatima, italaga tayo. Idawon tayong sarili tamo, ing balenta mo, ing bansa tamo, ing mabilugayato. King lingap at panalangin ng Birhen Fatima at misasan metong tamo king pamanalangin na sana milabas na iting coronavirus, iting pandemic. Okay? So, asahan da ko po bukas. Kay ba't ating maki-birthday yata bukas. So, bayo misa, magpansit tamo po at kay. Okay? So, mikitikit ang pasibay po bukas. Ating Ginoo manatili kaya kayongan. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ang kaya kong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Hing misa tamo midawone, humya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat kaya kayo. Thank you po.